Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kasunjuk ikli nang sensyar shnong mau senram CNR di blok hapok kejenghalam jong chairman ubah hiam dor rapsang kilalit benyekundo Rajiv Ranjan bolong project manager joka mau senram subdivision hakaba kilalap baka company berathong ke sarkar banlum me kabai boarding Kemudian Satya ikut kisah ki biang narukan no objection certificate nak dor bashnong bak touring license nak district council Hagabi ada ibat kini, nakaliangan jong kesenjuk kelashim ya karai, ban pinsange no kejing siubil boarding shipor, kat bah ompat la ban weng ya ke company, namar bagi pai ba nang shoshno ka thai ki kwahi, baya ka bai boarding, di banlum hi, dengan Meghalaya Power Distribution Corporation Limited. Kesenjuk kelamah hamru, belada ka sorkar kampatiaw ya kejing dawa, kan perlong ada kejing ki pai ba. Hadirin jongka dalam meeting ke bagi pulang balik ke posisi baca ilawan ya gendo kita yang project director juga sai computer limited property project manager juga ni ke sai computer limited hakabaga ni ke MEPDCL kalau IT siapa ni ke sai computer limited pada gendo ya ki buat pada tu lagi ya ki kuba ila de pihak syakmat Ila man terkemau nang ni bahatang hakat atrik jom uli benai. Ilawan benih kendo yai ba menpa beri minister in charge jom ka bawa. Bat banbu hei ya ka memorandum kecing kepat hei. Pada kalian jongi kum ki patba jom kali ka dok kathai mo senam. Da ka jingyan kelilang kini ki kli no sosial baro. Ni sengaudai da ka wi kasur ba ngin persya hagabe dei bat kejing ai shiki company ya kani ka Mosram subdivision ki patba ki babut le siki kwa ban tip ya kejing shisha ba kejing ai ya shaki company tang ya kani ka Mosram subdivision kala jia ha muslim arja khanda abaka PDCL kala IT shan ka Fedco nak bentak ke kontrak shipos nem ketika shipos nem kampat kun red na kadaw jo ki kendrum ki babun lapan sange no ya ketika kontrak pagi bat menta na kalian jo ke LPDCL kala IT biang syagani ke sai computer limited ni na kalian jom ki clear nok sensya hadir bangila experience bangila ma ya ki babun ki jing jom ki patba ki bapenon kam ya ka boarding electric da ka jing bom ya smooth hu jingmon ba ki bun ki kendom ka jing bom ya baik ki babun ki snong ki thau ni la shim tam ka wi garai kalong ba ka MEPDCL kan shim ti hi dalade bat ba kambit ban IT shakino ki company bat chushu nanta ni smooth hu ka jingwan ne jongi ba ni kendo menta yo ni project director o project manager jong ka ni ka sai computer limited kalong ba Katkum kajing snguthu ba kajing tip kajongi kalong ba shimyo ya kanu ko NOC ba unwan bu ya kata kena trikam jungu hangni hamau sengram ban pentrikam ya kata kam hapo jungni ke subdivision barokaway di bangilai kendu mentayu ni project manager kajing itu kajungu kalong ba shimyo lani umpat yo ya kanu ka NOC di luar jo kata kajing bomyo NOC kajungu kalau persya ya giriti trekam jom ki dor barsnong ki jongi ba nengkong kino ki company lani kino ki non driver ki bamot banwan sengkam sengjam hapo upul usam jogi ka khasi janjai jogi nengkong ki don kam ban yo itenusi henry ka clear menta ka shai menta kalong ba na kalian jom kani ka company kam pachmiyo ya ka NOC bat ngila ong yaki ba ni ipor yaki tang sitayo ba kin penbiang ya kita ke berkhait balada kimla banyo ya kita ke NOC na galyang jongi ni ong ki bagi di sange sisendan ya ke jing trekam makalong bean ban pendiang ya kita ki company ki jongki ban trekam klem dayo ya kita ka NOC pachushuru kata ke NOC ne syukran hangi benta benjai namar kamut tang na kawi ka dor bersno banyo ya kita ke NOC
Namar kajing operate nani kajing terikam jo kini ke company kan long hapo ka subdivision berkoi. Bat kani ke subdivision ka kan thuk daki ars pa tam le sik tu di gisnong. Diklaim kajing banjur lang jo kita gisnong barokai. Bat kam tam upai ba dak ba syai. Kado basnong kanu basnong kamla ban ai ya keno si sya kanu ko company. Namar ngimla ban kit klik. Ngimla ban tip. Basashi posnem kani ka contract bat kani ka Sai Computer Limited. Kai ka banjia ya upai ba bobon. Tina kata kadau kajing kerpat kajungi bat kajing ketu kajongi ya kani ka company bakan le swai kita tu don kam baro bat kajing pen kan mauru kalong ya ka state government lengba minister in charge jongka power ba hadir bagi ladap ai ya kani ka memorandum ba kajing persngau na kalian jongi ba ka MEPDCL hi kan shimti no ya kata kam kumbaka lem hakiwai ki subdivision ki division ki per hapo kani ka jala ka jongi ndai ka bangi tip kalong ba hakasi jantia tang ya ka mausunram borowai o tang ya ka mausunram marwai ban aish ki company tigi ko amat om ta lada ka don ka jingha ka don ka jing mentoi ka don ka jing yonom habaki aish ko company balik kim ailem shiki bairu bat lada ka sneu kata ka jing aish ki company bat ka pendu nong ya ka tenang kumbalat yathu kan adu ban pen khenno eka contract bat ka fet ko balai phidang continue ban aishu shiki company kani ka bo ya ka jing ma yangi ki ba peran kam boarding bat ka jingit klik jungi ko pinong sensasi nomro kalong nak mentau pai ba babon bat ka wei ka ba kham don kam ka ba kham ka jingdu ka ba khrau kalong ba andang ngilawat benia ki wan ki scheme na po central kum kani ka RDS ki badi ki one time scheme kini ki one time scheme ki ban monra i jingtoi ki ba bon ki pai ba ki bala shop or ki boarding electric ki joki na ki dau ki pending bills ki ba bon andrei ki ba pli kini ki pai ba ki ba bon ki dei ki bril ki badok ki riugen thei ki long kemi hadir ba kajing bom la su ban siwi ki belai lengba kani ka RDF kadon ka subsidy andrei ya ka tarung itu tekbamut lada don ka iki kajing kata iki pai ba kani ka dong ka ka jongi sashi post nem gindu iki ba gom kita tingim kuasu ngin chupun kot satang kata bat ngin pet ke na kalian jong ka na kalian jong minister beri pet ya kali katrat wei beri banle pada kabidi berkini ke Sai Computer Limited bro ni ada kom pai ki ba la Friday kin penci kena hakabidi bat kita ki si begi wei lem kum ta ki ban sange chesendan ya kali ke cintri kam pujo tikat ba kan ni ke ya keren kedang ya tempat syai na kalian jogi kum kiran basnong berkhoi ki betan ni rai ban na kalian jogi nginu patsyuk kilo kipil kaba kani ka company kan wan aji ni sambi jogi na kalian jogi ni rai kita ba kini man let terki ya kabidi bekenu betang khanan bakanu bu jing ya ki pai ba ki babon